Kunabantu engathi mabefa kungakhonjwa lutho emhlabeni abayenzile kuphela kukhonjwa ithuna lakhe ukuthi nali ithuna lakhe kodwa yikho enye into engakhonjwa ngempilo yakhe. Asithi masifa sishiya umlando omuhle emhlabeni sishiya izinto ezinhle ekuyosala ikhonjwa ukuthi kwake kwaphila usibanibani wenza ukuthi nokuthi. Kunabantu abaningi abalele emathuneni abafa bezama bephezulu kwezinto ezithize abangakwazanga ukuyiqeda ngoba bafica ukufa. Kuyihlazo ukuthi sihluleka nawe ukuqhubeka kulezi zinto abasebeyiqalile. Ongathi namhlanje mabevuswa bamangala ukuthi awulothu room okwasekusela iroof nanamhlanje awurufiwe ngoba siyavilapha ukwenza noma ukusebenza emhlabeni. Kunabanye futhi okungathi mabenikwe ithuba lokuthi abavuke bazophila emhlabeni balinqabe ngoba umonakala abawushiyile mukhulu kakhulu kunaleyo abawushiya and abazi ukuthi mabengavuka kuthiwa bawulungise bangawuqala ngala. Wena umuphi umuntu? Yebo sisebenzela ukuyohlala kahle ezulwini kodwa singathi masifa abantu esibashiya emhlabeni basale behleli kambe bona.